tukajya twicara mu nkambi bakatubeshya ngo urataha mu Rwanda ngo wabaze ibyawe ngo bakakurigisa. Mbese urukundo twahabonye, amajyambere twahabonye nta n'ahandi hantu tuzayabona. Iyo wahunze ukicara bakwita impunzi ntabwo bikunezeza, ariko noneho igeze mu gihugu cyawe birakunezeza. Umunyarwanda wese afite agaciro. Duheze mu mahanga kubera iki? Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Ku munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi zahungiye mu Rwanda byari umunezero. Bafashe umwanya wo kwishimana, bagaragaza imbyino, barasangira. Kuri uwo munsi kandi hanabaye inama yahuje Midimari ndetse n'abandi bafite aho bahurira no kwita ku mpunzi kugira ngo barebere hamwe uburyo haboneka igisubizo ku buryo burambye ku bibazo by'impunzi. Insanganyamatsiko y'umwaka yaragiraga iti impunzi n'umuntu nk'undi, nkawe ndetse nanjye. Ikaze mu kiganiro cyacu. Ku wa mbere tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2016 u Rwanda rwifatanije n'impunzi zahungiye mu Rwanda mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. Ukaba ari umunsi ngarukamwaka. Muri uyu mwaka wa 2016 uyu munsi mpuzamahanga wari ufite insanganyamatsiko igira iti impunzi ni umuntu nk'undi, ni umuntu nkawe nanjye. Uyu munsi wizihirijwe mu nkambi zose zicumbikiye impunzi ndetse n'impunzi zituye mu mijyi nka Kigali, Huye n'ahandi nabo bakorewe umunsi mukuru wizihirijwe mu kigo Croix Rouge ikoreramo Kacyiru. Impunzi zabonye umwanya wo kwishima, bakina umupira w'amaguru wahuje impunzi ndetse n'abakozi ba Midimari n'aba HCR, bagaragaza imbyino z'iwabo ndetse n'imikino, nyuma barasangira. Bakaba bavuga ko bishimiye umunsi wabo. Uyu munsi twawakiriye neza, byari biryoshye, abarundi badukomeye ingoma, turishima dukina amateatre, turabyina ekotite, nyine namwe murabyumva n'umunsi wacu w'abakongomani n'abarundi. Impunzi zose ziba hano mu Rwanda kandi twishimiye ukuntu batwakiriye hano mu Rwanda. Kandi turanashimira perezida wacu Kagame ukuntu yatwakiriye hano mu Rwanda nk'impunzi. Kandi baradukunda cyane, baratuvura. Uyu munsi ndabakeneza cyane, ndagiyewe cyane, nsuye guhura n'abavandimwe abarundi bagenzanje, twaganiriye, twagiye, twanezerewe. Kuri kandi kuri no munsi mboneyo gushimira leta y'u Rwanda ku kigoro kungene badufashije, bakadufata neza, bakatubana nko kumenga turabavukanye koko. Umunsi w'ino munsi rero twawakiriye neza, ibintu vyagenze neza kabisa. Yaraduhaye ubuhungiro cyambere na mbere, iratwakira, ituronsa vyangombwa n'uburenganzira buduha kuba muri kino gihugu. Abanyeshuri baretse amashuri bakiri mu Burundi bahunze, yarabahaye uburenganzira bwo kwiga, ubu bariga kandi twese tufise umutekano. Impunzi zongeyeho ku insanganyamatsiko igira iti impunzi n'umuntu nk'undi, ni umuntu nkawe nanjye, byabaremye agatima. Bongera kumva ko izina impunzi ridakuraho ubumuntu bafite, dore ko mu Rwanda ngo babona ko bakunzwe. Impunzi ni nk'umuntu nk'undi kubera ko ari abandi basuzugura ngo njye ndi impunzi nta kintu nageraho. Oya, niba uri impunzi ugomba gukoresha imbaraga zawe ufite. Si ukuvuga ko uri impunzi ntabwo wajya mu bandi ngo ukine cyangwa ngo uganire nabo ugatangira kuvuga ngo njye ndi impunzi. Hapana, nawe ugomba kwifata nk'umuntu nk'undi nyine. Icizere twaba dufise nuko ubwa mbere nka twebwe turi impunzi twahora twibaza yuko kaye tunabiraba tukabona umenga abantu badufata nabi, baratuvangura. Bivuga yuko ubwa mbere twahora twikumira, mugabo ubu turabonye yuko dusangiye urugamba n'abandi. Ngo guhura n'inzego zose zishinzwe impunzi mu rwego rwo gushaka ibisubizo ku bibazo byabo ni kimwe mu bikorwa ku munsi wahariwe impunzi nk'uko bivugwa na Minisitiri ushinzwe kwita ku mpunzi. Uyu munsi w'impunzi kuri twebwe bari n'umunsi wo kugira ngo duhure, isi yose itekereze, buri wese azirikane yuko impunzi ari umuntu urengerwa, ukeneye umutekano, ufite ibyo akeneye nk'uko buri wese abikeneye. Insanganyamatsiko y'uno mwaka rero no kuvuga ngo impunzi ni umuntu nk'abandi, ni umuntu nkawe nanjye. Bityo rero nk'uko mu byibwira ni ukuvuga ngo muri bya bibazo bafite, ese uyu munsi duhagarare tuvuge tuti ngiye nk'umuntu ibibazo mfite ni ibihe, mbikemura gute, bamfasha kubikemura gute, none impunzi ahari ngiye ngashyiraho impunzi. Uyu munsi rero turi cyatubaye tuti impunzi zifite ibihe bibazo.
hari byinshi muri ibibazo impunzi ziba zifite n'umuntu wese yagira bikemurwa. Ibya mbere ni ibyo umuntu akenera by'ibanze, gukeneraho kuba, tuzita ku bijyanye no kugira ngo abe yavurwa, twite kugira ngo abe yashobora kubona icyo kurya, abona aho aryama, abona icyo aryamaho, umwana yige. Ibizakorwa rero no kugira ngo ubwo burenganzira tumenye hose ko impunzi zibufite. Bimwe mu bibazo impunzi zifuje ko byabonerwa umuti mu Rwanda harimo iby'ubuzima ndetse n'uburezi ku mpunzi ziba mu mijyi. Minisitiri ushinzwe impunzi aravuga icyo biri gukorwaho. Mu bibazo bijyanye n'ubuzima, bitewe nk'uko mwabyumvise representant wa HCR yabivuze, bigitangira hari ibibazo by'amafaranga, bityo rero tukaba tuti niba noneho habaye ibibazo by'amafaranga mu kuvura tubigenze gute. Biba ngombwa yuko tuvuga tuti abana kugeza ku myaka 12, abagore batwite, abantu bakuze, abantu barembye, abo ngabo n'abari bo tureba. Ariko hakaba hari na gahunda iteganyijwe yo kugira ngo twumvikane kugira ngo impunzi zishobore kuba zagira ubwishingizi mu by'ubuzima. Ibyo rero bikaba biri kubonana n'inzego zibidufashamo bigeze kure, tukaba twizeye yuko ikibazo cy'ubuzima nibamara kubona ubwishingizi bw'ubuzima kizahita gikemuka. Nyuma y'uburenganzira bw'ibanze, ibikenerwa by'ibanze, buri wese agira n'ibindi akenera kwidagadura, akenera kwizihirwa. Nibyo mwumvise tubabwira yuko mu bijyanye n'umuco na siporo no kwidagadura, ibyo byose nabyo biri mu bizahabwa ingengo y'imari kugira ngo byitabweho. Uhagarariye ishami ry'umuryango mpuzamahanga ryita ku mpunzi mu Rwanda aravuga ko ikibazo ku mpunzi ziba mu mijyi ari uko bisaba imfashanyo nyinshi batari kubasha guhita babona, ariko akavuga ko hagikomeje gukorwa ubuvugizi. Mu bijyanye n'ubuzima, buri mwana kugeza ku ufite imyaka 12 mu mpunzi zituye mu mijyi yemerewe kwivuza. Ikibazo gihari ni uko kwita ku mpunzi ziba mu mijyi bisaba amafaranga menshi cyane, akaba ariyo mpamvu twita cyane ku bana ndetse no ku bandi bafite ibibazo by'umwihariko. Ku bijyanye n'uburezi, buri mwana bagomba kugira uburenganzira busesuye ku burezi. Icyo nagarukaho ni uko kugira ngo umwana ajye mu ishuri bidasaba kuba afite ubumuranga cyangwa ngo abanze avuga ababyeyi be. Oya, buri mwana yemerewe kwiga. Niyo mpamvu dufasha buri mwana kujya mu ishuri kugira ngo atazagira usigara atabonye ayo mahirwe. Gusa kiriho ni uko mu Rwanda uburezi bw'ibanze bugera ku myaka 12. Twe muri HCR ku rwego mpuzamahanga uburezi bw'ibanze ku mpunzi bugera ku myaka 6 y'amashuri abanza. Ariko kugira ngo tugendere ku murongo w'u Rwanda, dukora ibishoboka byose kugira ngo n'abana b'impunzi babashe kwiga kugera ku ifatizo ry'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12. Muranabizi ko mu Rwanda hari inkambi ya mbere ku isi ifite kaminuza, ni inkambi ya Kiziba mu karere ka Karongi. Ibyo bigaragaza ko u Rwanda rugomba kubera icyitegererezo ibindi bihugu byakiriye impunzi. Ku bindi bibazo bihari biterwa n'uko amafaranga ari make, byo ni ugukomeza kubiganira n'abaterankunga kugira ngo bakomeze baduhe amafaranga yo kwita ku mpunzi, kuko byo amafaranga yatangwaga n'abaterankunga agenda agabanuka. Mu Rwanda ariko by'umwihariko tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu ku munsi wahariwe impunzi hanabaye inama yahuje Midimari, HCR, imiryango mpuzamahanga igira uruhare mu kwita ku mpunzi ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Yari igamije kwigira hamwe uburyo haboneka igisubizo ku bibazo by'impunzi ku buryo burambye. Kimwe mu bisubizo birambye ku mpunzi hakaba harimo kuba batahuka mu gihugu cyabo kigarutsemo amahoro, ariko mu gihe batarabasha gutahuka hakaba hashyirwaho uburyo babasha gukora ibibahinyu. N'ubundi impunzi aho ziri tuzitoza kwigira, tuzitoza ntabwo uko zibaho ari ukwirwa zicaye mu nkambi zifumbase zitegereje yuko ibyo zigenewe bibageraho. Abenshi tubakangurira guhaguruka bagakoresha imitwe yabo, bagakoresha amaboko yabo, bagakoresha ingufu zose bafite kugira ngo bashobore kugira imirimo bakora yunganira ya mfashanyo bagenda bahabwa. Uburyo rero tubibafashamo muri ubu buryo bwo kugira ngo bigire birushaho ni ukugira ingengo y'imari igenerwa imirimo ibyara inyungu, imishinga iciriritse, tukayibateramo inkunga, noneho bagashobora kubaho neza ku buryo bashobora no kubona inyungu byanarenga n'ibyo basanzwe bagenerwa bakabaho nkamwe nkanjye. Minisitiri w'Intebe wari umushyitsi mukuru muri iyi nama yabanje kwifuriza impunzi zahungiye mu Rwanda umunsi mukuru mwiza, avuga ko kandi bafite icyizere cy'uko hazaboneka amahoro mu gihugu cyabo bagatahuka. On behalf of His Excellency
mu izina rya nyakubahwa perezida Paul Kagame nishimiye kwifatanya namwe muri ibi birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi muri uyu mwaka wa 2016. Ni umunsi w'ingirakamaro unagamije gukora ubukangurambaga ku kunoza imibereho y'impunzi ziba zarahunze ibihugu byabo kubera impamvu zitandukanye zihungabanya uburenganzira bwabo bw'ikiremwamuntu. Harageze ko ibihugu bihagarika impamvu zose zitera ubuhunzi bakicara bakarebera hamwe umuti urambye kuri iki kibazo. Guverinoma n'abaturage b'u Rwanda bakomeje kwizera ko impunzi z'abarundi zizabasha gutahuka iwabo mu gihe cya vuba bivuye mu biganiro bizahuza abagize igihugu cy'u Burundi babifashijwemo n'abayobozi bagize ihuriro ry'ibihugu by'uburasirazuba bwa Afurika, dore ko hitezwe ko hazavamo umusaruro uzagarura amahoro n'umutekano mu Burundi. Minisitiri w'Intebe kandi mu ijambo rye yagarutse ku kuba igihugu cy'u Rwanda kirimo amahoro, umutekano n'iterambere, kandi ibyo byose buri munyarwanda kuba bifiteho uburenganzira. Ibyo bivuze mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda bakiri mu buhungiro gutahuka. Mu Rwanda guhera mu 1959 kugeza mu 1994 mu gihe Jenoside yakorewe Abatutsi, twagize ibihe byatumye abanyarwanda bahunga. Ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda cyafashe indi ntera. Hari igihe cyashize abanyarwanda baravukijwe uburenganzira ku gihugu cyabo. Igihe ingabo z'u Rwanda RPF zabohoye igihugu, ubuyobozi bwanafashe icyemezo cyo gushyiraho ingamba zo gucyura impunzi z'abanyarwanda bakagaruka mu gihugu cyabo bakanatanga umusanzu wabo mu kwiyubakira no gusubiza ishema igihugu cyabo. Ibyo byarakozwe. U Rwanda ntirwigeze rufunga imiryango ku banyagihugu. U Rwanda rero rwafashe icyemezo cy'ingenzi cyo gukorera hamwe tukuzuzanya, kandi buri munyarwanda akagira uburenganzira ku gihugu cye, bityo abanyarwanda bakava mu buzima bw'ubuhunzi mu bihugu by'amahanga. Kugeza ubu impunzi zose zicumbikiwe mu Rwanda zigeze ku 152,393. Umubare munini ugizwe n'abanyekongo ndetse n'abarundi. Abanyekongo bakaba ari 74,049, naho abarundi bakaba ari 77,152. Twibutse ko ku banyarwanda bahunze mu kivunge hagati y'1959 kugeza ku 1998 sati y'ubuhunzi yarangiye, bakaba basabwa gutahuka ku bushake. Abazahitamo gutahuka bakaba bibutswa ko bitarenze tariki 31 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2016 uzashaka gutahuka azafashwa mu rugendo, naho nyuma yaho uzashaka gutahuka nta wundi bufasha azabona. Naho tariki 31 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017 nibwo HCR izaba yakuyeho statu y'ubuhunzi ku bahoze ari impunzi z'abanyarwanda bose. Ibyo bikaba bivuze ko batazaba bakibarizwa mu mibare y'impunzi HCR ifite. Naho bifuza kuguma mu bihugu bahungiyemo bo bagasabwa gusaba ibyangombwa bibaranga bakaba muri ibyo bihugu ariko batitwa impunzi. Mwiboneye ko u Rwanda rurimo amahoro n'umutekano bigatuma impunzi ziruhungiraho, n'abahungiye mu Rwanda bivugiye yuko bafatwa neza bafite n'umutekano. Ibi rero byakagombye no kubera isomo cyane cyane ku banyarwanda bahunze u Rwanda igihe rwari rukiri mu bibazo bagahunga mu kivunge. Bibutswe ko statu y'ubuhunzi yarangiye, bakaba basabwa kuva mu buhungiro bakagaruka mu rwababyaye kuko u Rwanda rwiteguye kubakira. Ntago wakwakira abandi ngo nanirwe kwakira abana bawe. Reka tubitse ko ku bindi bisobanuro wahamagara nimero itishyurwa Medimari 170. No mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kwifuriza ibihe byiza.